Na mixava ta kusuka tindhawini ta ku hambanahambana laha mi ni vukelaka mi ri kona. Vito ra mina ka ha ri mina Buddy Rich Matebula eka channel ya Swihungwahungwana. Eka siku ra namuntlha tanihi laha ni nga tshembisa ka vhiki leri nga hundza ku ri ni ta va ni kha ni analyzer album ya Xongi Rhangani. Ku ri ndlela yin'wani ya ku tlangela vutomi bya nhenha leyi ya ku hundzaka emisaveni ka mavhiki lama nga hundza ku nga Mambawulela. Mambawulela a ku ri yena producer ya Xongi ka album leyo hetelela leya Munhu wa Munhu. So ku ya hi mina this album ni twa yi chayiwe kahle ngopfu, ni twa yi masteriwe kahle, so it's a big loss ku nga ri ka xigaza ntsena mara na le ka music wa Xongi Rhangani. So far this album was the best album ya ka ti-album hinkwato ta Xongi Rhangani ku ya hi mina. So loko munhu a humesa album leyi kombaka kha yi tirha kahle vanhu va yi tsakela swinene, and then mi kuma ku munhu loyi a ku producer ku tlhela hundza misaveni i mhaka ya mahlomulambilu swinene. Se lexi ndzi tsakisaka hi album leyiwani i mhaka ku yi ve na timing a yi nga phikizani na ti-album tin'wana. Lexi ni xi tivaka i ku ti-album to tala exigazini ta kahle ta humesiwa mara ti nga vi na timing ya kahle, mi kuma nkarhi wun'wani ti phikizana na ti-album to hlayanyana ivi hambi ti ri kahle ti hela ti nga ha twalangi. So ka timing album leyiwani va ve na timing ya kahle swinene. And then loko a lahlekele hi producer ra yena Xongi Rhangani, lexi mi ni nga xi recommend-aka ku ya mahlweni ta ku xitandati xi nga chiki mara xi improve kumbe xi tshama laha xi nga kona, i ku va ti kumela producer wuntshwa. Loyi ni n'wi recommend-aka ngopfu ka va-producer van'wani i Evans Mabasa. Ni twa nga ri the guy can do better. I munhu loyi a pfunaka vo Mansangh Glenn na vo Flora N'wachauke before va ya ka team Jeremiah. So ni pfumela ku will do the best work loko u tirha na Xongi Rhangani. So i munhu loyi ni n'wi recommend-aka swinene. And then loko ni kha ni cheka page ya Xongi Rhangani liya ya Mona Lisa Xongi Katarangi, ni kume recently ni kume ku Xongi Rhangani u vekele picture ya yena na Percy Mfana a kha n'wi khensa. So ku ya mina that was a good gesture. Nkarhi wun'wani swi kahle ku vanhu u va khensa kumbe va ndhudhuzela va hanya va copeta. Se ni twa ku ri xitempe xa kahle ngopfu loko Xongi Rhangani a teke goza rero a khensa Percy Mfana hi ku i ri yena hi vu yena a nga swi koti ku yimbelela mara munhu loyi a nga n'wi phusha ku a dlaya yimbelela, munhu loyi a n'wi themendela, loyi a vona star eka yena Xongi Rhangani a ku ri Percy Mfana. Se i ri rhandza ku n'wi khensa ku ya hi that picture na marito lama nga matsala kwala kusuhani na picture. So ka this album ni vona yi ri kahle swinene, and there's still room for improvement here and there, mara overall it's a good album. So tanihileswi un'wana na un'wana loko a nghena studio a lava ku humesa tinsimu ta kahle to ba ntsena, ni kumeke ka album leyiwani ku na ti-hit tinharhu kumbe tinsimu leti leti belaka tin'wani ti bela na vayingiseri kusuka tindhawini ta ku hambanahambana. Na ti-hit tinharhu ka album leyiwani. Hit yo sungula leyi nga duma ngopfu hi liya ya Munhu wa Munhu track 3, i risimu leri ri nga na meseji leri khumbaka un'wana na un'wana. Risimu leriya ri khumba munhu un'wana na un'wana hi ku ve ri na munhu wa wena i na munhu wa yena, just like that. Se a ku nga ti seketeli ngopfu hi munhu because i ta ku hlamarisa siku rin'wana u nga twa nga i wexe mara you find that there are so many people endzhaku ka wena va nga munhu. U kuma ku na munhu un'wana loyi a nga kona wa munhu wa wena. Se hi leswi va ringetaka ku va tsundzuxa swona. And then track yin'wana leyi ni yi vonaka yi ri hit ka this album i risimu leriya ra Xisayizana track 5, leri ri tlhela ri sawundaku ri tlhela ri va ri ri beef, ri na beef ka rona laha vanhu vo tala hi azumaka ta ku beef-iwa se va ra rhangi
eka risimu leriya. So i risimu rin'wani loko ku release-iwa single ya album leyiwani ku release-iwe rona, i risimu leri ku ya hi mina a ni twa nga ri ta va hit compare na tinsimu letin'wana hambileswi a ni nga ti tivi, mara ri biwile swinene risimu leriya. Va vula ta ku vo va na badi leswi va ti vutisa ku no va na badi na ni ngo hlangana na vanhu va sayizi ntsena, se hi leswi nga ku humeleleni ka risimu leriya. Mara nkarhi wun'wani na swi twisisa loko vanhu va hambanile ku na loyi a twaku ngopfu ku vava ku tlula wun'wana, lero nkarhi wun'wani ti nyiketa chance kumbe a lava ku phefula hi ndlela yo karhi. So mara nkarhi wun'wani ku poyila ex ya wena sometimes swa ku expose hi ti-area tin'wana, because nkarhi wun'wani u nga sola movha wutsongo kasi garage yo va yikulu. Se i swilo swin'wana leswi vanhu va swi languta swo fana sweswo hi mani huma emahungwini ya vanhu. And then risimu rin'wana leri ri ni belaku ni twa ku ri hit eka this album i risimu leri ra Risinga la ka feature Mambawulele. Mambawulele fika a nghena le xikarhi ka that track 6 ya Risinga, va kha va themendela xigaza endzeni ka rona, va kha va themendela Joni va ku Malamulele hi tisiyile Joni, va vula matiko yo tala laha Vatsonga Machangani ma humaka kona. And then tinsimu tin'wana leti ni twaku ti kha ti ba mara a ni ti regard as ti-hit, tinsimu tin'wana twa ti yingiseleka ka this album. Ku na tinsimu to ringana 3 leti ni twaku ti yingiseleka. Risimu ro sungula hi leri ra Ma Olovisa track 2, ni twa ri biwile kahle swinene. And then risimu leri ra Ta vuya tihomu kaya i risimu ra kahle, ri nga track 10, ni twa ri chayiwe kahle ri tlhela ri yimbeleriwa kahle. Risimu rin'wana ro hetelela leri ni twaku ku ri risimu ra kahle na rona i risimu lera ra Vo Maseve track 9. A ni tivi kumbe swo twa hi mina risimu leri ni twa ri kha ri ba ku fana na risimu rin'wana, a ni tivi ku ra mani ri xifaki u khumuzelana something like leswi swi kombetaka ku nunu a hi wa wun'we, a na ha ri sure ku risimu ra mani mara ri kona risimu rero, mara ri yimbelela hi munhu wa xisati a vo xifaki u khumuzelana something like that, a ni swi koti ku ri yimbelela. So i risimu rin'wana ni twaku ri ri kahle. Lexi ni xi tsakelaka ngopfu hi album leyiwani i mhaka ya ku i kha tinsimu ta yena Xongi Rhangani u khavhare swilo swo hambanahambana swa vutomi. Ni kuma ku ri na ti-category to tala ngopfu, khavhara ti-area to hambanahambana, because van'wana loko va yimbelela tinsimu ta kuma va khavhara swilo swa rirhandzu, vukati na mijolo. Van'wani va ti tshanda, van'wani va vulavula swo hambanahambana leswi hi hlanganaka na swona. Van'wani va vulavula hi ve le hansi, van'wani va vulavula hi vatswari, van'wani va vulavula hi maxangu lama va hlanganaka na wona evuton'wini. So ni kume ka album overall ku na ti-category to ringana 6 leti Xongi Rhangani a kha a ti famba, ende leswi pfuna album ya ku yi mecha na vutomi bya vanhu. Because lexi tsakisaka hi tinsimu ngopfungopfu ta Xitsonga i ku va leswi yimbeleriwaka ku ri leswi nga humelela evuton'wini bya wena, kumbe leswi u swi tivaka swi nga tshama swi humelela munhu un'wana loyi u n'wi tivaka. Swi endla ku wena tanihi muyingiseri u relate na risimu rero. Se hi swona swi nga lavekaka ka ti-artist ti fanele ti va diverse, ti nga yimbeleli meseji wun'we wu focus-a ka swilo swin'we ntsena. Ti-category leti ni nga vona nga ri Xongi ti khavharile i ku category yo sungula i ku ti tshanda, ni vona tinsimu to ringana 4 kha ti vulavula hi ku ti tshanda, joko ra vutomi, va vulavula hi ku tikeriwa, ndza rila, ngati ya vusiwana, xisayisana. Ku va na ku ti tshanda ka tinsimu letiya loko ni ti yingiserile, though rin'wana ra tona ri tlhela ri va na bivhandi ka rona ra xisayisana. And then u kuma ku na risimu rin'wani a kha a vulavula hi byala leri ra Ma Olovisa track 2. And then ni kuma ku na risimu rin'wana ri wela ka category yin'wana ya ku chinga, ku na un'wana a kha a n'wi vitana Dzelehan ka risimu leri ra Vo Maseve ra track 9. So kun'wani tinsimu leti ni nga ta ti hlaya sweswiwani ti wela ka one of the category leti ni nga ta ti hlaya, mijolo or rirhandzu or vukati, because this category to nga is the one and the same thing. Mijolo, rirhandzu na vukati, ku na tinsimu timbirhi leti Xongi Rhangani a ti khavharaka
leti khavharaka ti-category leti ni nga hlaya. Risimu leri ra munhu wa munhu leri by so far ku nga risimu ra lembe ka nkarhi wa sweswiwani, because risimu leri nga ku trending too much kumbe risimu leri nga trenda too much. Risimu ra munhu wa munhu track 3, and then na risimu leri ta vuya tihomu kaya ri vulavula ku fana na lovoriwa eka risimu leri ra track 10. And then category yin'wani leyi ni nga yi twa ta ku yi nghenisile va kha ti-category ya vunghana, risimu leri ra wa xinavela track 4 va kha themendela munghana something like that. And then ku va na category ya 6, and then la a va ko a kha a themendela Matsonga, a kha a themendela Joni, a kha a byela ta ku rixaka ra ka Gaza hi ri represent-ile a Joni, teke malamulele Tzaneen na tindhawu tin'wani hi ti yisa Joni. Se all in all hi leswi ni nga swi vulaka hi this album, i album leyi yi nga kahle swinene. Se loko ku ri mi subscribe ka this channel ku titsongahata lokulu ta kombela mi subscribe. Loko ku ri mi ni wacha ka Facebook ni ta kombela mi like or follow that page leyi mi ni wachaka ka yona. Se a hi mi hlayiseni, mi va na siku ra kahle, inkomu.